Bismillahirrahmanirrahim. Acara temuan dimulai. Ayo, wis siap durung. Ayo, disiapakan dingin, baskome, kembangi, sendoke minyak wangi nih. Dia siapna dikit. Ayo, dipersilakan untuk mempersiapkan diri semuanya. Kita berikan doa restu pangestu dan juga bekal buat pengantin baru kita. Semoga dalam menjalani bahtera rumah tangganya senantiasa diberikan cinta dan penuh rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ayo Ta'ala. mundur mah, kambiran mancing ning kamera. Iya, kok bengi ke mancing ning Indosiar kuno ya. Kok Marian majingane bantu-bantune kumandeleng nih YouTube dibuka ya Maya. Iya. Apa channelnya? Arane channelnya Cantika Production. Cantika Production HD, luar biasa. Jangan lupa diingok-ingok. Diingok-ingok ya. Oke, kembali sudah siap semuanya? Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara temuan dimulai. Ayo di dalan-dalan nih. Biasanya sing pertama ku majikan dingin. Kita oli kalung beli majikan ki. Penyanyi gak pengen dikalungi majikan. Pantes bisa wadon lan lanang si pengantin manis meseme karo somai gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang wijaya pengantin baru seminggu beli bisa turu Seminggu beli metu-metu. wadone prawan lanange bujang ala pasang-pasangane pengantin baru seminggu beli bisa turu Seminggu beli bisa turu. sing ditembangine majikan sayang mimine ardi minangkane bos galon sing paling hebat Bos paling sayang. bos galon mimine ardi mimi pami paling sayang mimi pami du majikan sing paling sayang Majikane sing paling eman. Menda dene alam menda dene yen aku iring-iringan Mama Emily aja lali Mama Emily karono kayu Mama Emily bareng bos galon sing paling sayang bos galon Mimi Ardi, bos kalon sing paling sayang. lihat gedung berbaris-baris Lihat gedung berbaris-baris senang pamit. saya suka sama Bang Kumis orangnya ganteng sangat romantis do majikan
majikan sepuh sing paling Majikan sepuh sayang. sing ditembangin majikan sepuh paling sayang bareng Mimi Pami. Mimi Pami aja lali karo kayu Mimi Pami. Ajak lalen karo penyanyi. Mimi Pami sing paling sayang Mimi Pami Mimi Ardi. Du majikan bos galon paling eman. Majikan Bos galon sing paling majikan sepuh, eman. majikan sepuh paling sayang. Du majikan sing paling eman dewe. Majikan sing paling eman dewe. Majikan Mimi Ardi Mimi Pami. Senang Pami sing paling sayang. Mimi Ardi sing paling borak. Pengantin baru pada setuju. Pengantin baru seminggu beli bisa turu Mamai Arka Seminggu Mama ora Arka. gelem metu. Sulingan maning sulingan suling seket maka di sana wong suka seneng paling sayang. Wong suka seneng sing paling eman. aja lali karo pulang. Lihat gedung berbaris-baris. Lihat gedung berbaris-baris. Saya suka sama Bang Kumis. Siapa sih berkumis? Aang Bobon. Orangnya ganteng, sangat romantis. Majikannya dengan beri dodok pegang. Majikan sing paling eman. Du majikan sing paling eman. Majikan duit Majikan. tebli entok. Majikan. Entok. Majikan sing duwe pohon duit sayang. Majikan Mimi Ardi. Du bos galon. Bos galon sing paling eman Mimi Ardi Mimi Pami. Bos galon sing paling sayang. Mimi Pami minangka majikan kula Mimi Pami. Mimi Pami sing paling sayang Mimi Pami. Mimi Ardi sing paling sayang. Bidadene alamin dadene yen mlaku iring-iringan Mama Pami. Iring-iringan. Gawe seneng wong tualan mertuane Mimi Pami. Mimi Pami. Mimi Pami disambung maning Mimi Pami. Mimi Pahmi sing paling eman. Mimi Pami majikan bos galon sing paling eman. Mimi Pami bos galon. Mimi Ardi bos galon sing paling sayang. Aja lali karonok ayu. Ajak lalen karonok ayu. Aja lali Yap. Masalah. Wow. Mimi Pami sing duwe pohon duit. Mimi Pami ade sambo
Kanggo majikan nom serombongan besan wong suka seneng. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, acara temuan sudah kita laksanakan bersama di siang hari ini. Tentunya matur kesuwun terima kasih banyak kanggo seluruh lapisan masyarakat Sewu Harjo dan juga keluarga besan dari Sukaseneng yang sudah gabung bersama kami Ayu Caca Musikaria. Acara temuan telah berlalu, mungkin kembali sebelum masuk ke